Minji ni say honorable can Japan beka say we tribe wintini ni say to abama no ana say of penny beka say we tribe wintini ni say o man to abama no nya nipa ne de ba bebu o man enya honorable metu asori bia so sa o metu asori bia so sa o sa mu o metu obi obeka sa bia no o woni say nti o ka because say obi permanent penny edi no say asori so members nti at least so for to me be company kakra bi na workers na abribia no wo mu na ma ho kire ni edwodwo mu no wo mu pedwuma e na wo benye bia ya no kasa asofo no so betumi bie ndwuma eno no obetu asoro sisi obi wonim bie sei e na ode atudwa na obi kasa sa asema wakenti obetu asoro so sabia oni pakono nkombla bi ona mo kan Japan yes we dey obey nso bebre one man churches ya mo ke bebre wo Ghana hawo na nipa ba mpen kore se wo kan kora chem no bibia ka chen so bi yen susu mi ase agire ni ene na nipa ba pe I say ona mo kan Japan kasa asofo ni ndwuma oni mbom mi twi asofo na dwen esuse wo ye sofo e wo se wo ye twuma nti no e ba no se asoro ni ndwuma de a papa no oni mbom mi o ka bibi ama asofo no so hu se o metumi create bibi wey ya sem bi eche se e won se nipa twe ne se na abas e person man develop Arusia sabre de won mo kana kontrako Japan de aheta ba bia na ne sente ne de trending pa no na mpanyema bibinti na busia be last week Sunday ya honorable ejale campaign to when ye ne namubrika jeme ene so penny Bishop Charles Adinasare na sorry dem na woko ya na ode adesede na ekoto so penny enim se womwa no na Ghana fo entimi meyi no so wono na embe Ghana man penny emfama o man Ghana na ebusia ensem ye wode kotu ewo asori dem ho no enu bi na Ghana for airtress ne nsem na kamia ye se ekusiabo kakra ewo mu ya eye response eko edema so for Niger Gezi obi nim na afi computer ma mo ne ade a wo mu nim se wo mu na ene eye honorable kana kompreku Japan ewo beef na ebusia ene yensa aka prophet Adonai ewo menchen wa ye ba bidin komo mensa wo ber mesrew se obemi subscribe to se ya kai se wo de be won be kan se ne be ye na upload ni to mpo ne first person ya won sa be dikan ka ebusia ka me ho ye mo di fu akwaba na fi ye nim komo odi fo mo akwaba ye na papa bibi aboko obade yankopon adom bibi aboko ye de nyame ase na odi fo na no kwesi de honorable kana kompreku Japan ekopie mu ewo so penny Charles Adinasare na asori dem ho na okoy no kansen bebre wo kire se eba ne se ye beyi leader ewo man Ghana mu ana aha ye beyi leader ya ne ye ka se asofo no mu ni kwan se wo mo ye politics wonu abo kire se de bi se eba ne se ye pobi ama no eyi kandini de ama man bia anka nipa wo se ye kɔ mo ho pa ne asofo nti sa brede asofo emwa no afi so asofo no wo kansen bebre ne ye ni ka hwe sa fa we wi ana efa ba ebi no si ya ba beto so difo honorable pio kopie mu wo ho ne nsem wo kɔ kan ye no ni nyina ne to fa bomu no o ka den na fa me da se no wasem bisa na sema wo kan ne se o se okɔ na asofo mwa no eye se we hu se nyame hu si hene okay nti opese otu anamo no di oman nanim na wa fra nyame asofo ne nyame di for se omwa no mpaibom na position open ni santuminka sa na ti wa brabom obrebi a wo bono edikan nyame first okay so hu nyame chi kwan kanea ene na betumi abo amankunimdi a open ayewde a okay nipa bi a obobere a wa nyame ndi wenim ana wenye nyame di fo bi na wenjina wochi no abrabo no obo but I say wada na wantu upunu sana abrabo nte ti onu we hu nyame chiri kwan se okonyame edifo na wakosere se won kan no mpaibom ne de amgidi se eya na muntu papa ehye nyame die no odifo bi kire se sa move na waye no wo boa wa sheda because abra eba beto about 2024 no Bishop Charles Adinasare din Piedmont so for the bad reason say wono akoka say Dr. Muhammadu Bawumia eye kramoni nti asofo WhatsApp platform bi krampo no
or the fly be akoto so kra campaign say a Christopher ne wo ma sorry man nkasa say abana ye koto no ma wo mo nto emfa ma obi a wo ye kramoni ni mo mo nto emfa ma obi a wo ye Christo ni say honorable akwako piem wo ho de say wo mo ntimi app asori de etia Dr. Muhammad Bawumia. Oh, me gidi say your freedom of worship o man. Okay. Inti no baby a wo gidi kire wo no e na wo bekọ. Okay. Honorable Kennedy Japan no kwa sorry. Yewu Bawumia so ye kremoni ni nya nyame ba akona ye nia ye hwehwe na kiri kwa na ye som no. Ye nyame ba akona no bia esom. Nti mingi ni say Honorable Kennedy Japan beka say we ye tribe we nti ni say ye to abama no ana say osof penin beka say we ye tribe we nti ni say oman ne to abama no. Nia nipa ne de ba be bo oman no emenya. Okay. Oman no challenges be bring no oman ni face. Youth na ba ni face. Nti say ono so miso hana me gidi kire me. Nti me ko na ma ko say nyame adifo ne nyame asomafo nkan me mpaebo ma. I don't menji ni say ye nti. Ye nti. Tabi. Na odifo na samba kwa wakan ya sa bredi no na akofa nkomo aba media no so no. Wo kire se ye pe obi ama wo mu abie nwuma ama omanfo ne nya bia ya anka yentimi ka na yenyi asorefo emfimu sitiw ne asofo asori akasa ne braso se wo mo so emie bie nwuma ema emmaburu no enya anya hwe kra no komo mo church members ne kra no komo timi bie nwuma de form members na nke bebo wo man no atsebre ni bi de afi wo man ne so asofo ne bi se asebe na wonu abo kan na se ye kan se wonu abo no wo ba betu asore so sa na nsem wo mo kan yi de wo mo ne nya adwene difo wo hwe nsem wonu abo kan yi ya mimi sasa wonu ne ya adwene ana wonu ona bu metu asore bi asusa o metu asore bi asusa o samu o metu obi obeka sa bia no o woni senti o ka senti ni say because say obi permanent penny edi no say asore show members nti at least so for to be company kakra bi na workers na abri bia no wo mo na mahotire ni edwodwo mu no wo mo pedwuma ye na wo benye bia ya no kasa asofo no so betumi bia ndwuma eno no obetu asore sisi ana o kasa oba asore bia obetutum Bible say ndwuma okay ena ebetire okay ne if you say the bia ba we say workers wa ti obi aka at least ya ti o man no bre so 0% bi okay me ekoni me wo bantifo more than 20 something acres wo ko be kokoko be bia wo na kuafo mo ye djuma boso be etua wonka okay ti part bi no boso me bo man no okay yeah wo kase o man bia ko America na other countries e develop wa private sector and the rule man no okay every developed country biana aban ndwuma okora na endu base 50%. Ni nia individuals no mu creating ndwuma. Nti me say or businessman or business ideas. No so sen kan show for no to me create ndwuma kakra bia be boa ma members no de bia no oba asori a eduma nde onim so we ndwuma bi oye. De bia no be dane wo so for ni bebre nye de bia no de ne school fees de bia ne ba yare na so for or kwa ye krajo ba jilo welfare dabi so for one way to make creating employment bi that place o members bi ye bia ti o man no so ne wo nye dwuma na tissue kakra unemployment na tissue kakra ma apan no so ne ho han nti say obi woni bie sei e no de atudwa no because say sama wakenti obetu asoro so sabia oni pakono kombla bi odifo ni enti bi mo kasa no mo kire se abra covid no eyi ni ti na ono aboka na kompre kwa Japan sa abre no so yi ni ti dendenden a wo kire se wo ye expose bi eno nam so ma ha nsori ni bebre na asamba kwa wo kan ne sese nko onu na ye Ghana man penina na nka ensori de nka nsori ebeka wo Ghana ha eye Pentecost Presby Roman Anglican sansori na yenim no na ne ne charismatic na ne kan say one man churches na de enya ade se nka ba akokra be ko beto sansori ni nyina mu na so na omo kire se bia na wo koya ko gina ho ka asa asem no eye kwante nkra sori enye tete asori ni bia asori bia e one man church asori bia we biase bia nipa ba ko na nyame de odom and on shase Pentecost the beginning of Pentecost we makion that an apostle ni na makion no ni
opoku ina na makeo no nim. Okay. Apostle staff makeo no nim. Apostle worker makeo no nim. O hyase no. Makeo kwa apostolic king. Ansa na confusion bi na ono de till no ho establish Pentecost. When I know my baby deal with Church of Pentecost, apostles are Cassia ABC and the apostle Eric Yamichesu. One yana Makeno Nimo. It's all about fear. Prophet Adona na obadi yankopon odi ni hwade huna man. Okay. And a mashasi. Nti mo na nyame pagya wo no. Okay. Na ubie branches. Okay. Now sanity. Okay. There should be a Roman nipa baako for the start. No start. There should be when we are see a one man church. Nti obi ka say obi so begu one man church. Aya won mo kasa say no atan me ti a me say hawe. Jesus o ba no nipa baako. And obe fresh. Jesus na ma no su avoka no. There be. Nti we ka say no ko one man church a nimdie no form. Okay. Obi ka say one man church bi a nimdie no form. So asol ben so what praise we matter this there bubon so la mo di say yet in so kesen nipa no beti aso that time no ono no oni wo nti aso no wa ndo wa be so for kesa so bi e wa ma wo aso ya nti wo wa bre so ti aso bi e wo wi ase dia nipa ba ko na ya me di idea ni ma no di shase. Okay. Jesus ba no nipa ba ko pe Jesus ya wo ntafo ya wo ntafo kwa nka ya nka be so we ni hwade mu na be so we ni hwade mu. Judas na ye ne cousin na yi ni man kwa so no ma na so Jesus na ma. What you say? There should be any organization, any secret society, any whoever I am started with one man. I send it to me. Okay, Bible is we in here. Can we name you? I'm looking in Japan. Yes, we do obey. Should be pray. One man church is here. Okay, be pray. Wagana how? Nti e da na wanye bia. Okay. Nyame dwuma no. Enye hunhuna. Na nipa ba mpen kore. Se wo kan kora chem no. Bibia ka chen so bi yen. Susu ya se agire nu ene na nipa ba pe. But one thing me say. Okay. Obi ba o say oh how bi. O say so na ko gina bebi mu bi. We twa bi. We je bibi kuntai. But adi so wa. Na nipa ni ha no ade ba le bia na onye kontomre kwa no hu so ben ya. Anya mu na mama ye hu ne se sade na anye hu anye adwuma. If it says ne ogugu hu sofo bi wo ba otu ne nan bodyguard se di na chi ene mesensen ni komu ene sunsun so refo ekura de na ye nkoho. Unya bowra wo se odifo nya se mani sa wo mani sa na ne unya bowra ene ma na obehu na se ehu nti mu ana mo ma ye gidi akohye ene ma ehu ni manya sa na me famra medium. Okay. Ye wo leader bia ne kwan a nyame fa so yisu. What do I say? Okay. The difo bi ba na afade bi gu no ho a. Ebi wo na bofo ne ye adwuma na chance de. E na ode ay symbol na ka no. Okay. Memeti say o say ahomai we no represent say Yesu di ni moja abaji yankwa. Nti we kokko no. You don't so for say ye buku jan a. He represent the blood of Jesus. Oh, ntenye za memeti asi no. Nya de enye se tumi bi him bi am so mu am ho be po bi. Ade hu ni mambo. Amen. Nti nye bibi ye kuntan. Okay. Yesu ba no is simple. Ye be so difo akwa o hia na simple man no ko ne be. Mimi nama bodyguard come. Depi. O de no kra o yes simple kra. Nti no enye na ebe cho se nipa no betumi aboa ma wo hawa wo de akọ na ni nya oje. Okay. What am I say? Enye kuntan no but enye nipa no say yare bi na adokoro na ye wo nimdie nyame di na body ene tumi ahye na body mu. Me my drawing. Okay. Obi o diabetes and as over pressure. Drawing edwuma 4. Okay. A protective brain. Wakuma. Liver. Ena we bull brain no ban a brain cancer tumor ni sem na ban. Unye bi no protecting say yare ni be say when cancer or sabi utiri.
Okay. And now benya cancer and as a problem wakuma. And now liver no because and then biani pay the food poison. To be dear biana the bachelor and the bachelor and film. To when you been protect your organs na when you pay the I'm a bribian who bed the crime to me the friend of anti-poison herbal tea. Anti-poison antivirus or maybe the physically. Sabu kwa kodie duane bia sabi obi wa mbanya manyama wode fefe ya ebebu ora neni yankopon tie be protective physical side. Odifo ebe drone so na me kopie mu hospital na nurse ni bi ka asem bi na am say asem ya nurse mi akan de me ba me bi say odifo ahwe ye beba ho na me ne kan mi say asem we se ne wudi kan ka say sofo no modi kan kra afa nkrofo bi adwuma deda enti no in a way no mo bo aban no kwan bi so e bi so kra kire say sene waka ne asofo no mu ye adwuma enti no edi enti na wo se enkoye chenchen ache wo se sofo asori no ebie factory e wo se asori no eti bia transport company bi ansa na ehu se asori no eye bibia na bi so kire se ensori ni bi ebie schools o Ghana na so na asori ba enti me kosa school because school fees said that so no enye sika ketwa ofin ya so na mo gire wo sori ne ma ne ho edi kokko bie schools no ebi mo ton books ni ade na so ensori ma na kasa enti me benefiting free mo one abo kan say asen ko kan ne bone. Oh me mamen kan ne de. Okay. Prophet Adona miti. Oba ahwe say haye new site haye villages shem bebre. Me sori mba bebre nyame adom tie de won ko school. What you say? You are so bia ne nhihye. Okay. Nti na shoro kono no wa ne nhihye nti o man the members into me nko. Okay. But minim say so ni bi ho a. So we be school kra wo percentage bi ya the man na shoro ma. Okay. What you say? Minim kra Church of Pentecost. One university say o ko bi na wo ya shoro ba wo mo 20% something na wo de ma from school fees no. Okay. Nti a shoro bia o ne nhihye. Nti wo osofo bia ne ko fa so on the members tena. Okay. Odifo yenhwe omanya yetim no bibia ye je ho tax and the bottle water kwa na bakwa tag tare so ye chese wutu ya tax wo ho ye credit ya ye to ye je tax obi di ade siniti ejina station e ton ade ye je tax driver ni abegina wa load ye chese bibia street lights ye je ho tax bibia wo man no e je ho tax e bi chese se honorable beka se ebra so se wo se asofo ni bi enwuma wo boama aban na dwuma na wo se wo ye no we je no ato ho na afo bo nsa aban na yi nani onu amu implement won mi de den so you don ho bejim je na we jai kra wona kra anye bi unse to kwan kwa America UK other countries they develop na you be say you no before na omo na well rented dan bosumi. Okay. One light be with you nti ebi ho amount ne be so the bill so be to and close to be 12,000 and as be 15,000 Ghana. Okay. Any development country bia taxes na one de chechiro o man. Okay. Nti ye tremo mo a se na say aban no so betumi etwa na ho na ye rules ni ye nyama aban betumi awo ama ye so nya development taxes na na obeji. Odifo bi chese aban na je se na wo kasa ko developed countries ya e ho no wo mu tua tax na ya na wo mu nsu because on the so onam kwan paso kanka wo mu sha se be mu ha de na afi ne sin wo mu sha se bi bi ansa na wo mu du bebi. Okay. Sanet tinka kanka ebedu ho inta aban na dia wo liga bi ogoba bi abon ho mbode ye ni obetumi aye nti no ya fa mpa bon teaching but say onam kan Japan kasa asofo ni nduma oni bomu etwi asofo na dwen esuse wo ye sofo e wo se wo ye twuma. Okay. Wo do any to collection kwan so abefeli. Odifo na Jogezi Bishop Obinim computer man we money asofo bi aka wo mu na Ghana fo gbo mu din kyerese ebebi aka sa wonu abo ebe ye anka se ne titiri na Jogezi waba bonten abeka bebi obekọ interview bia wo boso kyerese ade na wo de ye no aye ne ya etika won pacho wo se won no ade na enye no enye it is so ye fake prophet enra enne wo ye fake prophet won pacho ebi kyerese still as wonu abo no woni asore ne temo hye da anye fesa no hye da oni asore nya problem ya na ye wo se wo candidate bi so a
onye di na ti tu so si asofo mpenifo so di wo matem a candidate no ka hwe ane hwe oh okay and the politicians like so mun na asofo no mun politicians ni ano me to me ade bia me 2 million no di for no onya power we and suba is different onya power and suba is different both A and B for ni asa no na say obai say wa obenya oyitire bia na feko oban kesem koka how can that be possible oh enya possible mu na mo fa nko di for di bia ko pacho mi hu uye di odi for intino eba no say ashorum bi enjuma dia papa no only the meat or ka bibi ama asofo no hwe say o metumi create bibi wey ya sem bi eche say e won say nipa twe ne say na abas e person man develop the people just say we pay in so bi bank account pa na e bo kire wa say success ka no kra de so wa wontimi nso a egu bank na ehome okay obi an ni suade hunu de ntino me de to me no nia papa ne kan no on ka sembon we just say so nka me nia no asofo no beti an on be take advantage of it because nipa na businessman to betumi abani say all more business ideas are betumi so dey den we dey develop bibi oh okay on ka sembon bia inza asofo na anyone rabo echi no dey na wo ka kire wo o munya abutre na asem no ka wo mun tin yi cause asofo na we asofo na bi adwuma we no awe Odi for afi ma me ma asem ya me ka se me ko hia nurse ni ya na wo bi se me pay hospital na me call hospital no na ma me bi wo ho a oba beji pressure dru na me se edru no esan ye no wa anu bi otwetu wo kakra ko si da ni hospital date ni so ye nti okoye na wanya complications kakra na wo mo hwe ni wi asema nurse ni kan ne se edru no oya won koso no na wo mo se wo no badru na be se wo kidney ade na so bi dru na ya na wo mo no na no measurement ni ho bibi ni ho we so de ya susu ya hwe wa pomode na de ama wo enti odifo na me bisa se ya bibi dru na measurement wo ho pacho measurement wo pa okay wo hwe ase ha okay, it's only for me to take 1 teaspoon into half bottle sachet water. Drink in the morning before breakfast. Okay. That is a food and drug board approval. Okay. Name doctor or school. And I say food and drug board the courses be about say I was say 1 year count me and I'm calling ye bibia na my chance on some upon school kwa one Sunday another course be abama or something we do no be our pressure okay onya we back secretary and cardi on we in terms of room be no nsa one time on call hospital no checking the pressure we dey near one no na esa no onya bi no ya pressure no be so bia okay e bi draw 2 yare ase abofo bi so yare so nti na ya na wode wato so oni da ebe jai ti ba mma kwesi won kwanda da de be fi asase so ba pressure draw me dey prophet Adonai ni pam pempem ye bia nom dance wo mudi nti me se me nton e draw me sayare okay e di fo ayin o ma social media okuta edru bia onton no ka so sayare o fe ka so me obi fe me papa e mti da bia ento edru ai sayare odi fo boy bibia na wo kanesa enti me misa se wo nton edru no wo sayare no wo kire mu san because say bia obi wo ho a wo nhwe da ma wa so ha se wo yare wo beje na to ho e bia na wa frɛ se opedru ni bi keke no ntimi nton ma no na ento edru ha sayare jo fra ye bisa abrabo jina wo ma ade mbi no shushu fema abrabo na ye wo na fema abrabo e na wan ti ase a ye be hye wonkom ban commission na mbi later obaka se ofie be ye bi aja kwose bola so anso na ye bia ye commission bia na wo se wo apia bontin obi ti okay nti yare na atena wo so na wo die tie no ye wo tie dura na wakoto e bisa yare ni ti hwemu ade ansa say yare ni free hin ba ye so we read the Bible 1 Corinthians 15 verse 44 no say ye wo shunshun ni pedua ye wo honam ni pedua ti de bia me kasa abrabo no wan ti asa babo brasa nti wan ti asa
yare na abeda wo so no tetena ye na nanom no kwan ko school yare bia ye den esoro kwa ka obi no nipa no to okokoma ontumi nka yo abando wote di so no so kin na wababa ahensi no asore na me ye ti se di osi nkosi wo so ti se nti yare na aka wato a wakwa enko a pa yare san yami so we diabetes ebati nti baji diabetes eduro no bisechi cause yare bia obetumi atama okay yare bi obetumi dia san ye won san yare o so na bible kan san yare a san ni period nti se ranches na egu no we treat enko na me so prophet Adonai so mi wo Adonai power cream wo baji yeso na beko me de ma wa mamwo because one year be same say yare ne fapem nti ha no obi ba ha nya se wo ba baji adurako Tabio wo ba be share course no aware and I problem ejuma sem akwentu na wetu na bibia ye bas obibia bon wan bia no on sora am say papa say ya na ye mbompa ye hojojo dabi ya Jesus we read the Bible Luke 2:25 going o say ye kumembro no mani nyankuku di ba for man adenti ya Jesus the Bible say bo for no be share ne ma menkom so be waje nkwa na se nko bi ye hye no nkoma wa waje nkwa ada no ye wo ne de mbo no mani ade ye rituals man na sa otu abe ye nejuma okay so for kan won nkyerɛw e dey tin na Paul nko ko twegan secretly Acts chapter 19 verse number 1 go you read go you be more adema ye tire Paul ade no condemn na we Old Testament we twem na Moses mra na twem no odoja kwa asofo mpelifo bebre na nkomi o condemn sunsun soro ni ade bebre o mu doje ba yo they know say we ye ni no kwan no okay nti no obeka kire o say we mfi ya me bo no beko ni say wo buso ni bia wa dane drug addict insanum sanchiam nti say ma ye bia na we ja ne pa ma no me di prophet Adonai apa fa ne bra na me so a better copper and the ban also. Many will be a man post with you now. What you know, I don't consent. It will stop drinking about it. Into Banama Thomas said, Jimma. Let's say you will not post not what the amount, not so pay, no proof we do not what could they. As a son of Crown, we giant the best number is a root cause and one. Well, class, deliver the Briare, one more cop a deform company, one more hospital, one more draw, Miss Obia, you do out to a draw should be our and be we the no bra and I'm place a dream no man be hey and I'm stomach ulcer or say ulcer 2 what say ulcer 2 we stomach ulcer about okay now they say oh ulcer minimia pebinapa akekedo 2 na nsabia sebi be kunkuro wo yemni we stomach ulcer about onye bi no me betu ase we stroke about obi a stroke akawato ayede we chinye hospitals ahoro mpaibo bia ahoro wo de unye bi no ma wo be sore gina wona so ahye obo ade nkopon de nua we anti age herbal tea unye bi no ma de bia body na enye twintwam na nkoye surgery nkotwitwitwa ho nko we still life we back to sender herbal tea unye bi no ma e protective e ma okra no ye den okay tetene na nanom ye aba ndware yen o ma enyama na o di bi ko mu se se obi ntumi fa okra nkoja tunye bi no protective ni pe bi ade ni se odi dia grow abrabo bible na fe dia grow ba kumpo yes abon so we abayo how de ubu ade obro ho ase odi usia be ma odi wakoma obu ano onya ne bone na so obi obabia na odi wegini mnoko odi ka be ko ne aka no so be ho fofo bi wo mu a ase no no edifa from ni sisi we no ye foreign dia na ase no so ye bibidro ye I mean the foreign drug be from it na me bi se brother we ni container ni different ye ndro ni ya food and drug board anti yes sa containers ni okay we koko ebati okay obi a koko se fifi wo ni ase se fifi wo sabi wochi se koko dinya koko to bitu ni to bi keka sa na ni sa ni bi no ma betu ase okay na we so sciatica ebati dompe bam na cartilage obi a wo dompe no yo se okotodwe se osisi na achia se ojira ho ni pebi atwetwe unye bi no ma osuru ntie betu ase na sana we ne ka se sickle cell for no metimi
yare bi eni ho anu eduro ni wiase we respiratory obi a asthma wo asthma pa na ma healer than the bag do ko amra ntunchi nye binum 3 months onko nyama bia na ejitu mo we eni hebati obi a wo na ni suwisusi ebi mu na kakra na ohu bibia nye binum ma ohaw bi ewum bia ebetu ase we so waste hebati bia wo sisi yare pa serious nye binum ma ebetu ase ahye obade yankopon de enum yam we so dictos ni peduani yifi bia ewum esame nipa bia ho se o ma wo dictos ni peduano na moja tum dia fusam ni wo nipadua no we dreams and visions and a higher vibration ni brain power ni dia obi a woda won so dai nye bi no ma we kin wada isu bi wada isu ni wa nipa bia ko sunsun mu wiase na sunsun mu wiase akona no wada isu tu obi a woda won so dai a aya menfa ne tra na bombo de na ye hu adwuma na wada isu ni wan bi okay we a spiritual healing body activation of the soul ni PT2 black tea any soul power nye bi no yi hu film okay ya dia me ko be ye ni now yam show you wonyama bebre nipa amma kwan amma ne kra na ayembre and at this time so nipa nkasa to face so betra ne kra re so a amma ne kra ne to no operate because what say oh nka wo bia ba social media we the tone say e bo ho pan kre no akotobi ahoma bi no akotobi chain bi no akotobi but we need shun ko e ni activity na pade ni tiwade to make you up for the trouble later na be dunya nti meka say this will be tira kwanche on social media open your chire we no kwa friend phone so na be papa you say we tire say so be a spiritual manager onya banche apa onya nunum onya we kabom no pusa no onya go a spiritual perfume be the fra o di dran ho a 7 days a shun na ne beda na e be ma watwe no ho afi no spiritual manager e wo so say before na tire ahaban bi na di dware na say before na ye wodwuma breaking ye a e be kwa you ma obesen aba because spiritual manager na say good spiritual say me physical you go oh sir it's a deliverance and then break econo that be break ni de ye bi bia break odi for ne krakra kwa je nipa bia na bia pedi for wabrabom na pe bambo chiri kwan afini ko iwe ni mu yeshi so pe bambo chiri kwan ya be dey so be kan wabo obade yankopon chiri bibia amen ebusia ha na brema kwan me de yankopon hwehwe ni nyina esi ye medase se onya brani adaje na abribia ye ba ne se ya utimi e de hwema ye nyame wo hwa pa na mafasa kwan me se on subscribe ye ebusia subscribe channel e too much gh e ya kai sa wo de be on be ka ho sa no upload ni to map pro na phone number won kai no so se ne ensam no ni nyina esiti all the social media handles so ko too much gh o subscribe like no wa share na phone so enye bia hwe mi din dark good e be sensia